Onaj koji želi znati kako se razvijala naša industrija, koji bude htio upoznati ritam poslijeratnog života i izraz komunalnog ponosa, ne može mimoići historiju Sisačke željezare. Prije 15 godina kapacitet talionice sa jedinom visokom Siemens Martenovom peći iznosio je svega 70 tona bijelog sirovog željeza dnevno. A od 1946. godine do danas uspjelo je radnicima talionice da uz pomoć građana Siska, armije, Narodnog fronta i drugih izgrade i puste u pogon još 2 visoke peći. Neprestano proširujući svoja postrojenja, željezara Sisak će s punim kapacitetom dosizati proizvodnju od 100.000 tona gotovih proizvoda. Jedino poduzeće ove vrste u zemlji, valjaonica bešavnih cijevi, ima značajan udio u privrednom razvitku Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Radnici željezare ne plaše se teškoća. U teškoj borbi za slobodu oni su upirali svoje poglede u one dane kada će im život postati svjetliji i bolji. Kontrola nad radom svakog pojedinog stroja podvrgnuta je najsuvremenijim, na izgled složenim i zamršenim uređajima, ali njima upravlja samo jedan čovjek.